بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami Islam, alhamdulillah. Jadi naisap kita niyo zaman na to ini, waktu sin corona to mulia biayaon amin kumanap naisap sin pangadyan na to hadlaw ini sarta pagpatumtum kato taniyo amoy ini kumawa kita niyo bahagi paginawabaran na to sin bunga sin pag-iman. Insyaallah subhanahu wa ta'ala haruman ini long ta na ganapan niya na isabing pangadyan kato taniyo insyaallah. Ina ko magpalukay, tukbal ko yung guru na tukalasan, Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, pag itupagdal siya na ito maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi rububiyyati wa uluhiyyah wa lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirah masalus su' walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini yatud namo na isab maun pahadarat singkam impangadjian day nga kalam si mahasut si mahatinggi iwan day nga hadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam salta kapangadjian taniyo masira kita niwa pangadjian bunga simpag iman. Imbunga simpag iman humugutin manusia magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala salta humugutin manusia mangayu kaampunan magtawbat sumanggup hinang magpinda na rin hinang mangi maun pa hinang marayaw. Lagi-lagi marugbog na siya hakalima la ilaha illallah. Paimangod na mo, salam dua na mo kanyang katan. Halapal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kalima la ilaha illallah
kalima hipaghambuo, kalima hipagbuto, mahambuo habubutukan. Apabila manusia mabuto ka kalima la ilaha illallah, yanaluha al-quwwah, madawhat nila yung kusog. Mga tuhan magkagunahan imano siya kusog. Hintiap-tiap den kato taniw siulakan, magkagunahan kita niyo kusog. Dahil di dunya mangarap pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Napakay na to na yung kusog. Hantara sing kita ng manusia sa gawa. Wala na to patuod na papakain kusog. Yanug harak ka to tanyong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aming pagnganan ijtima'ul kalimah. Mahambuk kita niyo kalima la ilaha illallah. Imbunga sim pag-iman, imbunga sim pagtawbat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabutok siya. Piyagbutok niya in la ilaha illallah. Hasabab sin nabutok, mahubot. Hasabab sin mahubot, madawhat na yung kusog. Bukon kusog dahing hatao pataon, sa gawa kusog dahing hanagpapanjari hatao. Tayo mangod na mo kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Makusugin katan pakaradyan si manu siya yari hagumi. Sa kusog day da. Magkagunahan kita niyo kusog kakkan. Magkagunahan kita niyo kusog. Ganapan kusog. Bukon kusog. Maig. Magmaynus kusog. In la ilaha illallah. Haparman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hayat na kauna masinato amin kaya nga dini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Harwa hulaan tay mangud. In la ilaha illallah kunsi sin dunya. In la ilaha illallah kunsi sin karayawan niya riya dunya. In kalima la ilaha illallah kunsi sin tuwa. Kay mangud na mo. Magkabunahan na kita niyo, kusog. Quwwatul lil muslimin wal mu'minin. Kusog kabunahan si muslimin. Iwan kusog kabunahan si mga mu'minin. Bukon kusog. Biyasin kabiaksahan na tuwing. Balikan taniyo, kusog. Mabagut kita niyo, mabutok kita niyo la ilaha illallah. Bang mabihatin dagbos niya, janji sintuhan taniyo. Al-intisar ala aduhim. Janji sintuhan taniyo, pardaugan. Para ugon kita niyo sinallahu ta'ala hatu. Muna-muna ato napso. Naraog kita niyo sin napso taniyo. Magkagunahan kita niyo mangdaog. Bukun napso in mangdaog. Sabab bang kita niyo naparinta sin napso. Banginatay tanyo naparinta sin napso. Impikilan tanyo naparinta sin napso. In pito ang gautabaran tanyo na parinta sin napso. Wala na parinta sin la ilaha illallah. Wala na butok sin la ilaha illallah. Biya na sin masanatu ini.
Mataw din rijiki yan ugara kato sintuhan. Pagkaon, paginom, pamaybay, pakayan, sa malamma kita niyo. Malamay natay na to mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinindun niya ini bukun pagulaan. Sinindun niya ini way kay bukanday din. Paman sinallahu ta'ala. Panabi, bubunglaw singkatan kanabihan. Pabaitaan inna bipilihan. Iwan sinummat niya, la tujib ka amwaluhum. Ay ikaw mahailan simpangalta nila. Pangalta hinda siyo. Amin pangalta si mga tao. Way palsugpatan. Wala sila nabutok la ilaha illallah. Di makaibog. Di makahailan. Makahailan, iwan sim makaibog. Amin biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman niya, allazina amanu wa amilus salihat. Mga sila na hinang beriman. Pagubos iamalan nila yung piamalan sin Allah ta'ala, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Tausul ka. Insipat sinta usul ka yariha dunya, biyay ta sa taw-taw daya. Ruhama'u bainahum. Di pagastulan hantara sin sila magkahi. Nabang di pagastulan kugiwan kuyag. May ta nabubutok sila la ilaha illallah. Atay nila butok. Kabuhi nila buto. Kignutiwan kuhiwal nila, di kumuhiwal wang bukon kunsi sila ilaha illallah. Kaya nga sabihan, al-intisar ala aduwihim. Naraog nila na ito nila. Na mga tuwan, nanaim babawiin napso hamasa na ito ini. Allah subhanahu wa ta'ala kaitaan kita niyo. Haparman niya, innal lazina farraku dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sa bunar itu parman si mahasud si mahatinggi, mga sila nagkaniya-kaniya, nagtumpukan na pag-aarama. Araman nila, wa kanu siyaan, di na mabatin tumpukan nila. Lasta minhum fi syai. Ya kau nabi kay napusan, ikaw iwan sinamat mo, way pamusog mo kanila, way panglamud-lamud mo kanila. Na immasaini wala man nabutok la ilaha illallah. Liamuran ng kata. Ampain la ilaha illallah. Hambuk din akaran. Hambuk. Dasawab hambuk din Tuhan. Matao din kanabihan sa hambuk din pira sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk. Wairon na ng dua. Dahil nga sababian mga Tuhan, magkahunahan, mabuto. In ummati ni la ilaha illallah. Sabda sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang mabuto, al-ittihadu quwa. Impaghambu kusog. Bang impaghambu kusog, impagpulak ka na tuway kusog. Amo na hindi maturiyaw. Na, tayo mangud na mo, asarun hamida ala kulli fard wal jama'a. Pangilahan sa rayaw-rayaw. Doon na tiap-tiap siulakan, doon na tiap-tiap tumpukan, bang matan. Yaon kanila nabutok, bang matan nabutok sila runain. Unin pangilahan dunahan kanila.
innahum yatamassakuna biaqidatin wahidah. Sa bunal tudin sila yan, impamaugbog nila, impanggayunggong nila hamukda. Aqida wahidah. Wahya fi qawlihi subhanahu wa tasimu bihablillahi jami'a. Inayat ini dalil simminig, dalil singkatan. In himam buuk, dalil nira. In wala himam buuk, dalil nira. Astagfirullahaladzim. In Allah Ta'ala, betaan kita niyo, impag tauhid, maham buuk, mabutukin kata. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, wala tafarraku. Tayo mangudang mahutok, hambu. Imbu kun tauhid pulak kanan. Kaya nga sabihan tu, biyayta si mga ulama. Apabila nabuto ka panauhid, o kung nabuto ka sin, bating pagpunan sintaw biyahong sin, pagpunan sintaw biyahong kawasa, yung pagpunan sintaw biyahong lingkad. Apabila sila napun, nabutok sila la ilaha illallah, matan, tawfirul amn warrahatu wat tuma'nina. Dagpakan sila sin kasanyangan. Bukunin dumagpak kanila kalamit tiring at asil lang itiwan nababawsing gumi. Bukun. Tawfirul amn wassalam wat tuma'nina. Dagpakan sila sin kasanyangan. Kasanyangan simpangatud, kasanyangan simpangdungog, kasanyangan si jantung. Misan na mataudsin, bang bukun masanyangin atay. Misan na mataudsin, bang husa. Ampay mag-aaramari makahusa. Ampay nabuto kapanawhid bukun husa. Bang bukun husa, uno. Bukun siya tuan husa, mutmainnun ila rahmatillah. Mahayang siya, harap paulong iwan rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Intaw matawdsin, wala doon yung kalima la ilaha illallah, masanyang siya riyaon pagkonsum. Bukun na masanyang. Naampen ini, mutmainnun ila rahmatillahi wa adli. Mahayang siya. Harap pa kain. Harap pa rahmat sinallahu ta'ala. Harap pa kaadilan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakatihi wa ridwani. Upat tuan madawat niya. Manulin-tulin siya paulong sintuhan. Harap pa kaadilan. Harap pa hinang mabarakat. Lawakon niya ikaw patin hinang karidaan sinallahu subhanahu. Mutmainnun. Masanyang inatay. Ampem diyaon misan di na sumanyang inatay bang man masanyang impangatod. Bang man masanyang impangdungog. Imbihad turwagbos nang ibug. Nabetan kita nung sinallahu ta'ala, way makaibog di, way makahailan di. Imbar iman, di magibog sindi, di maghailan din di. Dahil nga sa mabiyambeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis, ajaban li amril mu'min. Makahailan. Indayaw sin mga hinang, sin mga bariman. Maka ajaib sin dayaw. Nabiyaw na ajaib na yung tawsa, bukun dayaw. May tayad itong makahailanin dayaw sin mga bariman, mainu-inukaw sin dayaw nila. Sabab makusugin atay nila.
Al-mu'minu qawi khairun wa ahab ila Allah. Yung mu'min makusog. Makusog maguno. Makusugin baran. Biya baran PME. Magjaging dumadlaw, magpakusog simbaran. Lamod dayag to sa haulihan. Hulihan sinhulihan, pukis simpukis. Sa kaliamunin hauna na masanatuin. Hisiyon pagnganan kawi. Makusugin panuhid niya. Aturayan to. Magkagunahanin masanatuin ni kusog panuhid. Bukun kusog, mag-exercise, lumunok na ka. Ang kapituhan dya ka rin mag-exercise. Na. Nakaw makaiga kulaman. Sana nakaw kumatungkod. Sana nakaw mag-aluhoy. Ampay makusugin pag-iman, makusugin panahon, di kagunahan mag-exercise. May aon tatabangan. Yung natlong, wala ako mag-exercise, pag-exercise ka. Kagunahan. Sa amin exercise original, aon tumabangkay mo. Naka-exercise ka yan. Na-training mo yung baran mo yan. Mga tuwan, training un na to. Practice un na to. Inatay na to. Indila na to. Impito ang gautabaran na to. Magpakusog kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kabayaan na to. Kusog yan na. Baitaan na ka bihainin pagkaon, bihainin pag-inom, bihainin panaw mo, bihainin tikang mo, bihainin pag-utong mo. Okay to sa haulihan exercise niya. Al-mu'minu qawi. Imbar iman makusog khairun. Marayaw. Marayaw pakain. Patuhan. Magmarayaw kita nutuan, patuhan mo kung magmarayaw pataw. Minsan kau nagmarayaw pataw adlaw-adlaw. Wangwayroon na marayaw, kuwian na ka. Ampay marayaw patuhan. Way makakaos manguwi kayo mo. Maita. Masipog siya. Masipog. Yan tuan. Al-mu'minu qawi khairun. Uno pa. Wa ahab. Amo na yung kanunungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kagunahan magpala sa kita niyo patuhan. Bang kita niyo di kagunahan magpala sa hatao. Bang kita niyo rin kalasaan sin Tuhan. Laway rin nga pagbutok. Hala ilaha illallah. Dahil nga sabab yan. Bang mapunin mano siya la ilaha illallah. Baita sinjunjungan. Al-ittihadu kuwa. Kusog. Tulayan tuan. Kusog. Magkagunahan kita niyong kusog. Sabab may pialahil na sinsaytan ng kusog nila. Na yung kusog sintao. Katayang babawan sing kusog sintao. Sa kawaing kusog dahil nga Tuhan, way makatayang babaw. Amuyad tutuan. Dahil nga sabab yan, pahiman sin Allah Ta'ala. Lillazina la yu'minun. Lillazina la yu'minuna bil akhirati. Masalussu. Amoy mga silari magparat saya sinadlaw susun. Dahil nga umat na kauna sambil pa ummatin. Nagtuhan sila rugayin. Naginang sila patuhanan rugayin. Di sila magkahagad simbeta sin Allah Ta'ala. Sinadlaw susungun. Ingkahantang nila yan tuwan. Hadlaw. Dahil di dunya lahum sipatussu. Walahum sipatun kabiha. Naaturan yun yung mga tao yan. Bangunin pakayan nila. Bangunin usog nila iwan si babae nila. Imbar iman, ang pagsilangan. Maita, kiyukumpain nila imbaran nila. Haun hospital, bukon. Kiyukumpain nila, halugal kabayaan sintuhan. Dahil nga sa babet, tuway sila nang ibog. Kiyukumpain nila, nakal nila, halugal kabayaan sintuhan. Yung kabuhi nila, kiyukumpain nila.
Sakaling kaingatan na to kumpay noon pa hospital. Mumusun na to. Hapag mumus kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina la yu'minuna bil yawmil akhirah lahum sifatun su'un wa kabihun fid dunya wa fil akhirah. Sifat sangingi nawang ini rin mabutok la ilaha illallah imibog na yung tao sifat mangi yung sifat marayaw kaastulan na sintaw tayo mangod na mo ampay syaitan dua innahu yarakum kita niyo sa din na to kakitaan aturayan Tuhan ini bangkitan niyo yan di maun papamalihala kabayaan sin Tuhan bangkitan niyo yan di mabuto kakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kita kau sinatumuri mo kakitaan maguno na kau yan sanjata mo di na makakugdan magaso sadya suway kita niyo maun pasanjata kabayaan sin Allah ta'ala uno yan Napi Ivan Isbat Isbatay bunna linanga. Napihi mangi tangkisi. Sanjatara pula mga tuan. Na wang wala donin la ilaha illallah naglamukay. Nabiya halu-halu. Alladzina la yu'minun. Amin mga sila rin magparat saya. Sifatun su. Aswa inna sangingi manusia sambil weta sin Allah Ta'ala ulaika kal an'am mabiya sila yan hayo waliyaz billah dahil nga sababian mga tuhan ay kita niyo motas hapaghambukin baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ittihadu quwa yung paghambu kuso paghambu kaw biasa paghambuk tanyo biyaon kaya lamma sabab mutasattit wa mutafarriq mutasattitin atay wa mutafarriq ampeng kabayaan sin Allah Ta'ala uno ijtima hambu nahambuking ginhawa nahambukin atay nahambukin katan pakarajaan hapamaugbog nila sin la ilaha illallah nah allazina la yu'minuna bil yawmil akhirah dita sin Allah Ta'ala in sifat nila yan in pangilahan kanila yan mangi sifat mangi badyo mangi huhulaan mangi istambayan mangi pagpunpun mangi ampay mga bariman walillahil masalul a'la allazina yu'minuna imanan kamilan yaqinan wa mukhlisan qalu impamung nila lahu sifatul kamal inallahu ta'ala nagsisipat siya sin sifat kamali wal jalal sifat cukup sifat mulia harap na to madto mga tuwan magkagunahan kita niyo magpaulong patuhan di kagunahan magpaulong patao napakay na to na yung pagpaulong patao ulungon kita niyo yung pagkonsumas tulanda bangway na pungon ka to bangway na makawa ka to karayawan inallahu subhanahu wa ta'ala di magpuhong ka to karayawan sa kawa kita niyo magkagunahan karayawan pamuday nga mahasot si mahating dito uno pembeta katuk tani masalul a'la di katain bawawan mana naim babaw mana naim babaw pataim babawun sin Allah subhanahu wa ta'ala inna butuk sila ilaha illallah tani mga tuan hadaman sin Nabi Allah Musa kimuntarahi Fir'aun la ilaha illallah nalumus
Dahil nga sabab yanin la ilaha illallah sa sakatan. Sa sakatan masalamat syariah dunya sambil padlaw akhirat. Tayo bangun. Na sa sakatan sintaw biha unsin. Naglalag sintaw matawd sin harap niya magtukumunit. Insa sakatan sintaw yung kawasa, naglalag sintaw mga kawasa, harap niya magto. Ini katu, insa sakatan sintaw yung lingkat. Inyad tu haulihan singkatan hulihan. Sa kalihaunahan na singkatan hunahan. Nah, uno pa la ilaha illallah. Baita si mga ulama. Tamla'ul qulub. Mahipuin atay li sa'adatid darain. Mahipuin atay niya yan singkasan niya ngan dunya iwan adlaw akhirat. Bukun sin Tuhan. Yung sin ubus aon ubus way. Ampain la ilaha illallah tamla'ul qulub as-sa'adah. Sin kasanyangan dunya iwan adlaw akhirat. Aun dalil, aun. Haun yung dalil yan. Baita si mga pilosopir, hukun. Baita daing ha, nagpapanjari sin langit iwan lupa. Parman niya. Man amila salihan min jakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Siu-siu sa jaring katutan niyo. Himinang sinhinang marayaw. Intinggilan niya, yung foundation niya, hangkan siya na ginangaw na sabab sin pag-imaan, iban sin panawin. Janji sin Tuhan. Palanuhiyan na ho. Unin janji sin Tuhan. Kami nagbutang sin kabuhi. Kami rin sa magpipi sin kamatay. Kami rin nagpapanjari sin kabuhi, ibang kamatay. Na, buhiun na mo sila rin dunya. Hayatan tayyibah. Na yung pangatod na tubiyaw, marayaw kawi, amin taw matawd sin, amin taw matawd kawasa, amin taw malingkat. Ang pengkabuhi biyeta sin Allah Ta'ala riha ayat iniway magkahagad. Kalugpasan kita lang na mga karunin baita sing guruyaw. Sa hatuan inayat, palanuhiyannahu. Janji sin Allah Ta'ala, buhiun na mo siya. Natudloan ko nutuan isiyo, nabang itudlo away magkahagad. Sa babukunin dunya pagulaan. Panghapit-hapitan sadya, pagsadyahan mo sadya. Dahil sabihan doon, magparayaw ko, sabahon sumunod kayo mo. Sa bang wala doon nun, yung kabayaan sintuhan ayaw na. Palanuhiyannahu hayatan tayyibah. Palaman sin Allah Ta'ala, kakausan na mo buhiun niya. Kakausan sin Allah Ta'ala pasan niyang. Dahil diya dunya sambil paadlaw akhirat. Nah, may tayad to kakausan sin Tuhan. Wahuwal khaliq. Wahuwal rajat. Siya nagpapanjari, khaliqu kulla shay. Warajikuhum. Amin naganugara kanila. Nah, balikan tayo mga tuan. Sa lugay ni abuhi, tamla'ul hayat. Mahipo. Hipuun sin Allah Ta'ala yung kabuhi ni Rayliya dunya kasanyangan. Masanyang siya. Habukon nang ibug hasin. Habukon nang ibug kawasa. Habukon nang ibug lingkat. Lingkat sintaw ibang taon tiyas pasan na to. Bukon lingkat sintao patuhan. Amuyad to mga la ilaha illallah. Nagparagbos siya. Lingkat pa Allah subhanahu. Apabila siya malingkat na patuhan. Malingkat na saan siya po.
Na, biyaw, malingkat man siya patao, aturayan mga tuhan, bangunin dagbos sing kahanan. Dahil nga sabab yan, impamung si mga ulama, mutmainnun ila rahmatillah. Walaysa mutmainnun ila malihi. Bukunin kiyasan niyang niya pasalan sin niya. Saing kiyasan niyang niya pasalan sin lasasin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Wala nato kaya na naman ini mga marayaw. Yung kaya na naman nato sin. Sa bangaon sin, pag yan nato harap madto, yadto. Ampay ni nituan. Biyawaitan na kita ni wasal malasa kato. Ampay sin, di misan mamayta kato. Sa laksa na siya, di mamayta kato, insin, marasa ako kay mo. Kita rin na mayta sin, marasa tuda ko kay mo. Na. Mutmainnun ila rahmatillahi wa adlihi wa barakatihi wa ridwanihi. Upat. Tuwaning kabunahan na to, akabuhit na to. Haluun, halawm sin la ilaha illallah. Nati ibansin isman. Na, tayo manghud na mo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, betaan kita ni, inummat niya. Bangman kita ni makalamuda ummat niya. Na, uwisiyo. Sabda niya, la tajtami ummati ala dalala. Di maghambuuk, iwan di mahambuuk. In ummat ko hahinang kalaungan. Hati na in ummat, di malawong. Misan hisiupin ng lawong, di malawong. Mayta, nabubutok daw ito, ha? Dahanan ini kita malawong nagkaniya-kaniya. In hinang sinsiulakan, way makatalus. Hinang sinambuk tauri makatalus hinang. Dahil nga sabab yan, in hinang kabayaan ka to sintuan maghambuuk. Sambahayang hambuuk da. Puwa sa hambuuk da. Maghadji hambuuk da. Salin badyo, salin niyat, salin lapal. Siya kalina kay nutinut nintaw rin magambuuk. Madhabin niya, nakarun niya. Amin hambuuk kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala di pagkakanan. Na. La tajtamiu ummati ala dalala. Di mahambuukin ummatku. Di sila maghambuuk kahinang mangdahi pakalaungan. Sabab ubos din baita. Hipagbin ko kanin. Wala kita bininan sin. Naunim binin. Al-ilm. Pagbin ko kanin. Sa lugay ni wag bukanin pamin ko kanin ini. Di kamu tuod malaw. Na tuan. Alamat bang kita na lawang wala tayo nibagbukan. Sa yung problema, way mag-admit lawang. Iwan way magkaingat lawang. Yung pangatud niya, kanya, kurik da. Nahisin lawang. Na way ron mag-admit. Na, mga tuan, yan timbiyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat niya, timatangkis dingay ng lawang. May tauhid, humambuk siya pabunaan. Ilawakun niya bundan, ilawakun niya kurik. Sana tu ini biar dagbus, mig deng hakurik harap parung. Sa lugay niyo biar bugbukan ini, sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar bugbukan niyo la ilaha illallah, di kamu malawong sababian halawong. May tadi malaw. Nagdarasin lasa. Bang kalasahan mo rin mo saan lang mo. Di sa kam, iminang sinuno. Tuwan. Biadag bus, magtataw din pagdugal, magtataw din pagasto. Ampeng bari mandi. Mapati akon,
iwan masabar. Siya balan niya, iwan nagpatiag na siya. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaitaan kita niyo parmansin Tuhan. Unin parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, gaita kato tanyo sinjunjungan. Inna Allah. Sabun-nabun turin Tuhan niyo yan, siya isa-isa niya. Na unin gaita niya kato, yuhibbu. Malasa siya. Bang siya malasa, aun pagduwag. Sa biyaitaan na yung kalasan niya. Hisiw yan. Inna Allah kana bil mu'minina rahima. Kalasahan niya, kanunungan niya yung mga bariman. Mangita niya kalasahan yung mga bariman, sabab muhsinin, malanok. Mapino yung paginan. Marayaw. Diak niya nanauhid. Pagtauhid kabayaan sintuhan niya kat niya. Diak niya papagibada to na pagiman kabayaan sintuhan. Katanda akan niya runa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ngan niya. Nah, yad tutuan in tauhid kalasahan sin Allah subhanahu. Pamahabbatullah lil insan ni'matun kubra. Na, biyaita na hindi kato. Pabilin Allah Ta'ala. Apabila kialasahan na sin ipon na Tuhan. Kari asalimala saray sin Allah Ta'ala pa ipon niya. Nakaunan na sa sintuhan pa ipon niya. Ini ang Tuhan nikmat sa lagu. Nikmatun kubra sa lagulang. Naiyon tanak. Di naman nasentaw patuhan. Uno na yan. Nikmat pa, ukon na, kaya pinahan na. Uno na tuhan, bala na. Naga na sin jimat tuhan masa na tuhan. Halong bahay, nagsasagga. Nagsasagga ito magtiyaon. May tayo magsagga ito magtiyaon. Sabi nusog, imasaw hababae kal na sin. Nariman siya karilan sin sinasawa niya. Dada. Yung babae, biyanan na yung banan niya kal na sin. Nagsagga. Ampen Allah Ta'ala ko na matindeta. Misang kaya ba ito nga to pukis, denga pukis, ulihan. Uni na unahan. Dinuhu wa khulukuhu. Dua. Mag-aarama. Iwan mag-aarama maadat. Hati niya mag-aarama mangiadat. Mga mag-aarama mangiadat, sung-sungun, sabay pareho ni nadat. Nah, dinuhu, arama niya, wa khulukuhu, mabagutiwan sin adat marayaw. Tauhid doon. Kamu yan yung beta katutan. Suri nga sabiad to, mahabbatullah, inlasa, sinipon patagipon, inlasa isab sintagipon paipon, ni'matun kubra. Nikmat sa lagu-lagu. Magkagunahan tuan, magkagunahan kita niyo. Kahagad na kamu, bukon sining kagunahan, matawad sin. Bukon pagkaw ning kagunahan, bukon badyo yung kagunahan, bukon sasakatan ng kagunahan. Ay mga sasakatan biyahon, brikan mo rin, nakabrikan. Dumakan isa-isa, hindi yung sasakatan biyahon, sa noyrong driver niya, dumakan isa-isa. Sa yung kiyang luhuunin kaibanan. Bang bihad to yung sasakatan, aun tayo sa bihad to, tao. Mangluhu, manasa ka tao. Bangin sasakatan, way tauluhu uning sasakatan takataw iwanway, aun day sab tao bihad to. Hinda siwiyan, aming mga tao, naigdeng kanila, inig nila, innikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan ugarakan niya, lasa sin Tuhan nikmat, lasa niya pa Tuhan nikmat.
ang beriman, satarallahu. Tabunan siya sinallahu ta'ala. Pusutun siya sinallahu ta'ala birahmatihi haulong iban la sa dia. Magkabunahan kita ni mga tuan. Makasud palawang rahmat iban ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, uning sabab yan, la ilaha illallah. Tayo mangud na mo, bangkitan yuri magutok la ilaha illallah. Aung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Dan kan Jabir radhiyallahu an. Iwan dengan mga kaibanan sahabat. Unin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung tamisanin hadis ini malamma sa mataud pengajian tadi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayakun sung maun. Insung maun ini naun na. Wala naun na masasin Nabi. Namaitay ni kaya baita sin Nabi sin wala naun na masan niya. Mukjizat kaniya. Pagpahatihon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yan. Ma'aun sirarun nas. Sayakunu sirarun nas. Dumatung insangi ni manusia. Nauno rimatung na. Rimatung na masanating. Sebab mataud na mangi daing sin marayaw. Imangi marayaw magbayta marayaw. Imangi magbayta pa marayaw. Ang beriman di magbayta dayaw sebab harap niya patuhan. Na intaw yaw magbayta na sindayaw. Intaw marayaw magbayta na sindayaw. Intaw mangi magbayta na sindayaw. Way magbayta mangi. Nah, hinda siya ni kaisa. Ya'kuluna alwan at-ta'am wa yashrabuna alwan at-ta'am, alwan ash-sharab wa yalbasuna alwan as-siyab wa yatasaddaquna fil kalam. Ulaika sirarun nas. Hikaisa dumatulong na imasa imapataud sin tao kumaun sin indaginiswal na pagkaun sa wala duning kabayaan sin Tuhan. Wala damisan nagbismillah. Wala kami sa nimian alhamdulillah. Wala doon. Ginis babara palainwal na nakaon. Wala doon yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Hakyaon niya. Iwan hawak to siya kumaon. Iwan hakyan sukan siya. Wala doon. In la ilaha illallah. Uway. Wayasrabun. Inna kaunin paginumun sin taurwara. Mapaso, iwan way paso. Ampay bihawon sa laksa na. Mapaso, mahagot. Mapaso ingaan sa innanam niya mahagot. Ginisan na yung mainom sin tao. Sa wala doon yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Badyo, ginisan na badyo, style. Ang badyo bihaw nintahi hakwa. Hindi badyo na sintaw. Hama sa nakauno. Muwi pa ba eh? Amurin tayo mana na yan. Bang magbadyo, ang panabalik yung badyo na itikad nila rumauglong na pagpanayan. Hindi na magbing. Anabihaw bang badyo balik.
Rakam wahid long sin Arab, rakam wahid. Umbul hambuk mang dikat. Amot tin badjun mang luro. Amot tin badjun pakatanta. Na badjun na ingkatan babara pawal na badjun. Sa wala duning kawayaan sin Allah Ta'ala. Aun kawayaan sin Tuhan pakayan. Inlingkat sin taurun hanagbabadyo. Sa aun tuod pini sin Allah Ta'ala. Suway mo parayaw ng pakayan mo. Na hindi ka piyon to din badyo papagtiyaunan. Pangantin piyon to. Dapat bangaong gaw na tuwagulan, amin uldilon gaw na tuwagulan. Aun to badyo kabayaan sin Tuhan. Aun okisyon kabayaan sin Tuhan dunhan ka magpalingkat. Nauno yan. Paman sin Allah Ta'ala. Khuju jinatakum inda kulli masjidin. Pakaian yung sa lingkat-lingkat pakaian. Mana si malingkat, sutsi. Bangka mo maghaji. Malingkat. Suway malingkat. Pagadjian na pag-umrahan. Iwan bangka mo magsambahayan. Pian yun mo. Sa kalituan bagit. Ang nabukad to bakit lang na. Bakit? Ay, di ko kahati. Mauno yan. Sarabat tak bago. Ordinary bang magsambayan. Inayat siya undi basyahon. Sa ordinary bang magsambayan. Bangoy nakabakan na rin na. Sa ibang tuwan sin Khuju jinatakum inda kulli masjidin. Yan mga tuwan. Na. Pag-ubos. Wa yatasaddaquna bil kalam. Mabanus bisara sa way bisara makamu kapaiddahan. Wala doon na bisara niya, ingkarayawan pabaran niya, ingkarayawan papawili niya, way. Sabab bukun imbisara niya, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lang si nagpaablak sa siya. Nahisiusin na kahinanghad to, ulaika sirarun nas. Nakalamod siya mga mano siya namin. Ampain la ilaha illallah, namumus sila marayaw. Nakumpain sila marayaw, kaya butang sila marayaw, bubutangan. Maita, walillahi masalul a'la. Aturayan mga tuan. Wa huwal azizul hakim. Di pagkarapatan ng Tuhan mangdaraog. Di pagdaog. Makaraos. Iban in hukuman niya. Hikasan niyang katutan. Na. Dahil nga sabay tutay mangud na mo. Biutangan kita niyo sin Allah Ta'ala. Ayaw na tupidahan. Imbiutan ka to sin Allah Ta'ala pagkasilasa. Ayaw tapidahan papagdugan. Imbiutan ka to sin Allah Ta'ala hinang mabarakat. Ayaw kita magtupahinang wayroon karayawan. Sa naunin masub na imano siya. Masub na kita niyo kabantugan sin tao. Babantugan sin tao. Nung nahirun tao yun. So ay babantugan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahisiw rin biantog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'min. Dahin kaniya. Yan hakanabihan. Maun pa mga bariman mo yan mga tuwan. Na wada Allahu fi biutangan kita sin Allah Ta'ala ayaw tapidahan. Ayaw tapidahan. Unim biutang kato fihi barakah wa fihi rahmah wa fihi ridwan. Yan mga tuwan. Amonin kagunahan na to dahil bukon sa laksasin ay mano siya dunya ini impyag hiluhalaan.
alta. Tay mahudtan yung hamidil isyaw. Na nakaunan kita nyo rendi. Timpo kastila pa sambil paadlaw ini. Nani-stop na yung pagiluhala. Way na nagtatali maghalulay. Inti atali magpakusog. Hisiw rakumanin nagtatali. Amo rakumanin sabunnal barima. May taawang pamagbog nila. Innamal mu'minuna ikhwatun. Faaslihu bayna akhawaykum. Bariman magtema. Nahalulayan niyo. Ang pembukon bariman na business kanilang. Faaslihu bayna akhawaykum. Hatulan niyo. Halulayan niyo. Inagambulda langgong. So maglanggong ka mo, la ilaha illallah. Mga tay mangud na mo. In Allah subhanahu wa ta'ala mapalangka. Sarawa, naglangka-langka kita ni watao. Sinpiala lang ka kita ni sinallahu ta'ala, wala kita ni naglangka kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagkaon. Pag-inom, pialang ka kita. Sarawa bang mando ning kabayaan niya. Pula-pula mo tarabadyo, sipuging kabuhin. Sulupin ang biyabadyo. Turayan tuwan. Sinimbadyo pagtawon siya nikmat. Namura-murahan mga tuhan. Daw natin nikmat sa lagu-lagu. Way mabinikmat yan na kahigadigaran yan. Sarawain nikmat. Yan doon. Halaw man sin la ilaha illallah. Mauli, patudukon na mo rito. Salam kasila sa namo. Ang mga katautay manguran na mo. Ang mga kaanakan na mo. Ang mga kaapuan na mo. Amoy nakarungog. Sin pangadjian, hatiap-tiap. Hirihil sin mga kaguruhan. Ini magdirihil pangadjian, murah-murahan, madawhat taniyong karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na pengajian reyaw-reyaw. Mudah-mudahan nakaampit kita niyo. Iban lang ta amuin nga panyok-nyok nga to palawon sin panganal na to. Inyad to mahinang tiranan atawa puunan sin kita. Amin ikahatul sin pag-aarama doon kato insyaallah ta'ala na yung mga yato kataan na manghalgaan sin manusia in mga yan labi in Allah ta'ala manghalga kaniya sababin niya to dahil nakalam sin Allah ta'ala in puunan niya iban simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mintiangan dolan sin Allah subhanahu wa ta'ala magda sin mga yan kataan dahil di lauman sin gumini supaya kin manusia sumandang dahil naman nakabuhi niya sampai siya isod parupapunod. Umarito nga kataw tayo manguran itukbal na mo in kasiklasa noon kaniyo si noon nakamuli na ibayan nakabutang murah-murahan amoyin ilan sin Allah subhanahu wa ta'ala barakat din uno-uno na rin ang mga hinang niyo nakaamuhaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban papagbarakatun in mga sila amoy timundan kamo sa mga pakaradyaan ini amoy limamod sa pakaradyaan ini murah-murahan ni mga yato kataan madaw na tuda adlaw ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ibalik ko pa ulo na to karasahan namin kapatot lang ta hawak to ini na isab
kaloon kabayaan ni Hiwisara. Puwas dahil nga pagsukur sing kami kataan dahil di insyaAllah. Patpalit ito. Na mauli mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala na magtulong tawang kita niyo karena yung pagtulong tawang madawhat taniyo ingkasan niyang dari dunya sambil paadlaw akhirat. Lagi-lagi karunahan na tutuda masa na to ini pagtawang biyasin. Nahinang na to ini sabab na ikahatod taniyo yung pangadjian dengan kalam sinallahu ta'ala iwan dengan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakain na sadya binaybayan nasabab sin pagtulong tawang sing kita niyo pakanya na murah-murahan ini tabitun namo mga katautay manguran amin niya nugharaan sinallahu subhanahu wa ta'ala nikmat na magtulong tawang kita niyo sa kainu ya anugaraan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala supaya nato mabutok in nakakanat supaya nato maparungog in bakas wala pa nakarungog supaya nato mapakita in bakas wala pa nakita hasabab sim pagtulong tawang nato atan haran kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala na manjari in tungod karayawan na asal dasan ini kaya kaharad nato in karayawan bang nato di na madawat dahin di tiyataw da kato taning sinallahu subhanahu wa ta'ala siya sad dia hadlaw na kana na murah-murahan bang man tiyay ma sinallahu subhanahu wa ta'ala pakarayawan maksud sing kita niyo pakanya sarta manghindoa kita niyo bismillahirrahmanirrahim qala rabbukum ud'uni astajib lakum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khasi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.